welcome back to my YouTube channel. Bukvalno danas izgledam prekasno, da mi se šminka ne nos pokvarila, but check my eye. It's giving fire, it's giving goddess, it's giving galaxy perfection. Bukvalno izgledam predivno. Diva i kraljica. Danas je Diva bila u shoppingu, vidjela sam se sa Irhadom. Tako da imala sam odličan dan. Let me get my bag. Šta je to Diva kupila? My Louis bag, uglavnom preteška mi je toga ima svašta. Čisto, to je nebitno. Kupila sam si ove magarnice za skidanje šminke. Jesu super. Još jedan brijač. Ovo što sam kupila u Cemu, kao za početak. Ovu kremu na bazi maslinovog ulja, obožavam je, jer mi napravi lice baš odlično. Tražim da vidim jesam još šta, ja trebam vode, umiram, znači toliko je vruće. Tražim gdje mi je lepezica moja, ali pored mene, baš je preljepa, ove sve druge su mi pukle. Uglavnom, to što imamo u torbici. She said inches, bitch. Tako da imala sam odličan dan. Irhad is my bestie. Like, yeah. Još jedan čips. Ovo sam uzela samo dva. Uglavnom, da vidimo šta sam od doljeća. Kupila sam si ovu majicu na bretele. Preljepa je, volim bijelu. Jedino, imam problem. Bio je samo S. Nije bio XS. I sve su veličine, bukvalno tipa M, L, XL, like bitch. Meni treba XS jer sam ja super mala i super skinny, ali ova je bila S, sama budila mi spadala, pogotovo što je na bretele. Ja mrzim kad mi, na primjer, ovu sam morala mijenjati, ako se sjećate, jer sam prvo uzela S i spadala su mi bretele i bila mi odvojena od struka. Dok je ova, ne znam, ovo je S, nadam se da mi neće spadati. Kupila sam si ovu plavu, da. Dobro ste čuli, dobro ste vidjeli plavu. Izlazim iz svoje comfort zone i konačno oblačim nešto nije bijelo ili crno. Tako da, preljepa. Kako ovo ide? Ovako, ja mislim. Ja izgleda preveliko. Ček. Da ne bi trebala ići ovako? I'm confused. Bukvalno etiketa je na ovoj strani. Ovako ide. Ali meni se čini da su ovo leđa, da ovo ide ovako. Pojma nemam. Nadam se da će moći. Ne bude li... Ne znam, ne mogu zamijeniti, zato što je najmanji broj bio S. Šta je se desilo sa XS? Hello? Trebam XS za super skinny, za ljude kao što sam ja. Tako da. Da vidimo što sam još uzela. Ja mislim da sam to, ovo sam pokazivala. Oh my gosh, we gotta check ourselves. Bukvalno, izgledam predivno, imala sam odličan dan. Pogledajte moj novi reel na Instagramu gdje sam twerkala. Hello, naučila sam twerkati. Oh my gosh, sad mi se puder pokvalio. Odvratno. Moramo da to popravimo. Jedva čekam da idem, znači, jedva čekam da se gubim odavde. Bukvalno me pude cijeli dan, da mi se pokvario. Moramo setovati ovo, da izgledamo super.
danas sam se baš umorila. Mislim, nisam. Bukvalno pogledajte kako mi zateže ovaj kaš. Hello, disanje nikad čula. Tako da, nisam ništa jela cijeli dan, što je super. Od juče, zato što ću sada smešam 2 kile. Gotta keep my summer body ready all the time. Tako da, ja čekam izbacim sve toksične osobe svog života. Shopping karta, samo će mi nedostati neke stvari od Dječjiću grad gdje nema shopping centra. Ali hajde, barem ćemo biti djevojkom u sobi kao što sam i tražila. And I told them I'm trans and they're okay with it. Tako da, ovo sam video malo požuri. Nisam požurila, već ne znam. Očekivala sam da će biti duže. Mislim, sve što sam uzela, ali brzo sam ga pokazala. Pokažem još jednom, ove maramice su mi super za skidanje šminke. Ovu kremu na bazi olive oil ili maslinovo ulje. Bilo i drugih. I prvo nisam mogla naći ovu, ali navikla sam na ovu. Tako da, zašto da ne? Zašto bi mijenjala nešto kad je dobro? Znači, tvrkala sam na Instagram, pogledajte Real Supreme Queen 668. Konačno sam naučila tvrkati. Ovo mi se skoro potrošilo. Hoću za novi. Malo sam prešla. Ali bol me briga. Prekrasno. Nevratno sve divane naočale. Imala sam odličan dan. Da, provala sam ga Sihadon. Malo sam išla u shopping. Tako da, to bi bilo to. Nadam se da ću tamo naći u Hrvatskoj some hot guy so I can stay longer, he can be my boyfriend and I can stay. Tako da, ukoliko ste zgodan, po potrebi iz Hrvatske, i voljen da mi budete momak, javi se. I nešto sam kosveće ovo. Kako sam češljala. Da. Ovako ja režem ljude iz svog života. Don't care, bitch. I literally don't care about anybody. Except for me. Tako da, ovo će biti mali haul. Nadam se da će mi ova majica moći, jer je S i nadam se da neće biti veliko, kako se ovo okreće ovako. Meni se čini da ide ovako, ali nisam sigurna. My brain is fuzzy. Cute. Tako da, pretplatite se na moj YouTube kanal Supreme Queen, već ste ovdje, hello, pa možete divi da dosegne 1000 subscribera, da me još i YouTube plaća. Instagram je Supreme Queen 668, čekam my new reel where I twerk. Tako da, ako budete vidjeli zemljotres, that's just my booty. I da, TikTok Supreme Queen 37, tu obično radim live-ove, get ready with me, ako želite vidjeti kako sam dosegla i kako sam dospjela do ovog odličnog make-up looka, iako mi se pokvario zbog vrućine. Zapratite me na TikToku, jer tu uvijek snimam live-ove. The Diva loves you, stay positive, love yourself, and stay a baddie. Bye! Mwah.